باشێ ئەردنیگاریە ji pirtûka navîn dido. Em gehiştibûne beşa çarem, beşa parzemîna Efrîkayê mewaneya yekem jêbir wana derbasbû me cihê Efrîkayê nas kir, her wiha jî awayên rûerdê li vê parzemînê. Dwanaya îro de em ê avhewa û herêmên avhewayî li parzemîna Efrîkayê me nas bikin. Li vir xwendekarên hêja pêşî em ê hin karîgerên govandorê avhewaya parzemîna Efrîkayê dike em ê nas bikin. Ev karîgerî hanê çi ne? Pêşî karîgera yekem cihê erdnîgarî. Cihê erdnîgarî li vê de ceme nîvqatbir nîvê parzemîna Efrîkayê re derbas bû. Her wiha jî her du rêgeh, rêgeha kevjar li aliyê bakurî wêna û rêgeha kar jî li başûrî wêna. Ev dibe sedema got pileya germahiyê li parzemîna Efrîkayê bilind be, bi giştî pileya germahiyê lê bilind e. Ji xwe em dibînin dûrî cemseraya ji ber vê yekê jî ti herêmên êsar lê peyda nabin. Ev ya karîgera a yekem e. Karîgera a dûyem li cem rûberên avê. Li vê de wek em bînin jî parzemîna Efrîkayê dorpêçkiriye bi rûberên avê. Ji ber vê yekê jî em dibînin got herêmên ê nêzîn berava avhewaya wana hênike. Ev karîgera a dûyem. Ceme karîgera din jî ceme şepêlên ê okyanosa. Li vir xwendekarên hêja jî em zanin got şepêl yê sar hene û yên germ hene. Li vê de parzemîna Efrîkayê de şepêlên ê germ yan pêşî şepêlên ê sar, şepêlên ê sar ceme şepêla kenarî heye û her wiha jî şepêla a penguelayê. Her du şepêlên ê sarin yên got bandorê li peravên yên rojavayî parzemînê dikin. Dihêlin pila wênî germahiyê dakeve. Pilaya germahiyê dakeve peravên ê aliyê rojavayî parzemînê hênik dikin. Ev her du şepêlên sar. Ceme şepêla germ jî heye, şepêla Mozambîqê. Ev şepêla hanê dihêle peravên ê rojhilatî parzemînê pilaya germahiyê lê bilind bibe. Ev her du şepêl bûn, ceme şepêlên ê sar û yên germ. Karîgera a çarem ya govandorê avhewaya parzemînê dike ceme çiya. Ji xwe li vê de çiya em mînak bibin, ceme çiyayên ê Atlasê. Çiyayên Atlasê li vê de li bakurî parzemînê dibe wek rêbendekê nahêle govandoreyên yên deryaya Spî taybet derbasî hundirê parzemînê be. Ji ber vê yekê jî hundirê parzemînê ziha dimîne. Li vê de xwendekarên hêja ev karîgerên ê got bandorê avhewaya parzemîna Efrîkayê dike me got cihê erdnîgariyê rûberên avê û şepêlên ê okyanosa û her wiha çiya. Ev her çar karîger bûn. Anha kavhevre em heymanên ê avhewayê li parzemînê em nas bikin. Ceme heymanên ê avhewayê baran, germahî û baran. Pêşî ji xwe wek me ji wer got parzemîna Efrîkayê nîvqatbir di nîvê wê re derbas dibe. Nîvê parzemînê re derbas dibe. Dike di beş. Beşek jê li nîvgirovera bakur dikeve û beşa din jî li nîvgirovera başûr dikeve. Li vê de dema werz li vir havîn be wê li nîvgirovera başûr zivistan be. Birova jî hebe. Dema li vir zivistan be wê li aliyê başûr havîn be. Pêşî ji ber vê yekê jî pêşî em ê nîvgirovera bakur em ê nas bikin, em ê binarin bê germahî û baran li nîvgirovera başûr çawa ye. Piştî wê re em ê bên nîvgirovera başûr em ê binarin bê germahî û baran lê çawa ye. Li vê de ana pêşî em ê binarin bê germahî û baran li bakurî parzemînê çawa ye. Ji xwe em ê her du werza jî nas bikin. Pêşî li nîvgirovera bakur em ê binarin bê havîna wêna çawa ye û di zivistanê jî çawa ye. Havîna wêna pêşî em ê binerin havîn lê pileya germahiyê navbera 35 ta 45 pile Celsius e. Bi giştî pileya germahiyê bilind e. Çima ji ber tîrêjên rokê ji xwe tîkin me gorêgeha kevjal divira derbas dibe. Ji ber vê yekê
تیریجن روکی فتی کن سرویره که هیچ بروی که پلیا گرماهی بلند بعد هاوینه ده لوی نیو گروورا باکور باران لچاوی باران وینا دب سالی هاوینی سر نیو سودانه دباره هر واجی سر زوزانا حبشه باران آدب سالی هاوینی لی دبار اف دورزی هاوینه دبو کانا ام دورزی زفستانه دب نرم بچاویه دورزی زفستانه ده ورز زستانه مکارن بیشن بگشتی پلی اگر ماهی داکتیه باران وینا باران ای زستانه نیین لسر پر آوین ای دریای سپی دبار اف د ورزی زستانه ده آنا ام بنرن آنا نیو گروورا باکور بو که ام نیو گروورا باشور ام بنرن به چاوایه نیو گروورا باشور به نیو گروورا باشور به پلی اگر ماهی لی چاوایه و باران لچاوید هر دو ورزان تجی لویده جی دورزا هاوینه ده و یا زرستانه ده پیشی لویده دورزا لویده هاوینه لا گرماهی دیس ام بیجن بگشتی بلنده چما ریگا یا کار دفره در باز دبت تیریجن روکی تیکن لسر وی ریگا هیچ بر وی که هاوینه ده لا گرماهی بلنده امکان بیجن بگشتی باران ویناجی باران دم سالینه هاوینینه لسر پراوینین روجهلاتی پارزمینه دباره دورزا هاوینی دی دورزا زفستانه ده که ام بنرن دورزا زفستانه جی ام بیجن بگشتی پلیا گرماهی شوی داد کبه باران وینا باران این زفستانه جبر بای نیه برواجی نرن بای برواجی باران لسر روج هلاتی باشوری روج هلاتی پارزمینی دبار وکم بین سرنخشه زلالم اف باران د ورزی زفستانی دو لوی ده خوندکارین هیجا اویا مهیمانین ین آفاوی مناسکر گرماهی و باران ده هر دو نیو گرووراده و ده هر دو ورزانده هر نیو گروورک مناسکر بید ورزا هاوینه ده چاوایه و یا زفستانی ده آنها بفرق ام بین جمع هریمین ای آب هوایی هریمین ای آب هوایی پارزمینه افریقایی جمع چه هریم هنه اف شو اب نقشه هانی وک تماشات کم هذا کار هیجال جمع هر هریمک برنگ کیج مرا دیار کرنه پیشی ام یک بیک ام ناس بکن جه وینا و چشیناتی لی هنه رواجی چه لاور لی هنه هریما نیفقات بری هريما نفقات بري جه قال كرد دره ل ماگو نفقات برد فرا در باز دبه ج نفقات بري الباكوري نفقات بري جي والباشوري نفقات بري حتى جروفرا بانايا حشت يعني امبيجن كفيدا نفقات بري فيدا صفر حتى حشت والاليه باشوري ويناجي حتى جروفرا بانايا حشت جه قال ذكره الفيدا شو جرماهيا وينا كر بلنده أفهري معاني فاتبري وبارانجي سرسري سالي لفرد بارا شو درستاني نناجي درستاني إيه بتوفن جرسن بالبانن مينا جمدان كاكاو إيه كوتشوك لورين ليجي جمع جرنيس و هسبين إيه آفيجي لفيدا الجولين وينا وبجمع وينا شو دجين أذيا هريما نفقات بريبو جمع هريما دويم هريما ريجهي هريما ريجهي ج جروفرا بانايا حشت طعم بجين حجدا وهرواجي الآلية باكوري نفقات بري والآلية باشوري ويناجي حتى قام بجين يا حجدا جروفرا بانايا يا حجدا جه خوا ذكره نابرا مجود أميسا بيجن هريما ريجهي نابرا جروفر باناي حشت حتى حجدا لباكوري نفقات بري ولباشوري نفقات بري جه خوا ذكره أبها يا وينا شوايه شوار بلایا گرماهی لی گرمه هاوینا وینا ببارانه زستانا وینا زهايه دارين وینا شناتين ليش شناتين منا سافانانه لاورين وینا جي الجمع فيل شير غزال ليدجي داف هريما ريجهين ام بين هريما دن جمع هريما بياباني
ج گروورا پهنایی یا حجده تا ام بکن سیهی جه خودگره لباکوری نیفات بره و هر واجی لباشوری بره تا گروورا پهنایی یا سیهی جه دگره اویا هریم آب بیابانیه او هریم آب بیابانی پلیاوینی گرماهی دهاوینی ده پر بلنده بتایبت دروجه ده بروج پلیاوینی گرماهی بلنده و زبستان آویناش خواه ساره پلیا گرماهی داکتیه بتایبت جی بشف پر سار بهتر ویدش خواه شناتین لی چوانه شناتین ای بود مرجین ای گرم ده اوزها ده قاربن شین بین مینا چه جمع دارین ای خورما هنه و هر واجی گیاکین ای بستری لی پیدا ده مگو اف هریما آب یابانی لکوی دجی اف هریما بیابانی بیابانا آمزن هر واجی بیابانا کلهاری جه خواه دگره ام بین هریما چارم جمع هریما دریای سپی هریما دریای سپی جسی تا چلی لباکوری هرز باکوری نیفات بره و سی تا چلی لباشوری ویناشی لویدا الفراوین هری باکور فراوین دریای سپی و کم بینن برنگشینه و الهری باشوری پارزمینی جه خودگر اف هریما دریای سپی اف هوای وینا چاوای هاوینا وینا گرمه زهای و زفستان وینا جهینک به بارانه شیناتین وینا جمع دارین ای پلشین لی پیدا دن لی شینتین مینا دارین ای برویان لی شینتین جمع لاورین وینا لاور وکه رووی و کروشک لی دجی هریما دریای سپیه جمع هریما آدن هریما هینک یا براوی ل باشوری روشلاتی پرزمینی جه خودگره اف هریما فراویه افهای آینا چوایه شو هاوینا آینا باران آینا پر وزستان آینا شو هینک و ببارانه لویده دارین وکه داره بیاله شینتین بهتر دارستان وینا خواه آنالشونا وینا بهتر برنج لی چاندنیا برنج لیتکن و هر واجی گارس قامیشین ای شکر لیتشینن هریما آب راوی بو جمع هریما دن هریما هینک یا پارزمینی لروج آوای هریما آب راوی جه خودگره لور هریما پراوی بو هریما الجمع یا پارزمینی روج آوای وینا جه خودگره هاوینا وینا جی ببارانه زفستان وینا زهایه گیاکین ستپسیلی شینتین اف هریما یا پارزمینی بو جمع هریما آتالی هریما دمسالیه هریما دمسالی لنوالا جه نظم لزوزانا حبشه جه خودگره شو سران سری سالی فلایا گرماهی لی بلنده دارستان ای ریگهینه لفر خواندکارین هجا ویاوی امگشتن داویا وانه یافا ملویده ما کاریگرین دوی وانه ده کاریگرین گوباندور الافهوای پارتمین افریقایی که مناسکر هر واجی هیمان ای افهوای والجمع هرمین ای افهوای لوی پارتمین مناسکرن داوانه کنو بمینت خیر و خوشیه